Azui Bible kabahili rangrumida clay na tumsai guruli very we saw coming sarana. Azui Bible bagi text na Matthew chapter 16 verses 5 ay nahapoglaga 12 ay tangta bangrumsa. Sakang atuping jina lakavaka kashung taran atum kuipungi gaji kamui jimalai hawa. Jishuna atum nehanga. Pharisee being aina Sadducee being we kuok jili ninga shalum. Kala atum kala te hinga zek te hangaroka itum na kamui mukui pung tura. Kajishu na ji te hao de hanga he shikasang gadel bing kamui mukui kapung we bang na tum kisada nga zek ngarokala. Natum ari la pap matarang la ina kamui panga sharkai laga meeting panga li mi za laga natum na lukaya ka gazip kui kala gajima paning mala la kamui shini ay na meeting madili yaw shai hai laga lukaya ka gazip kui kala gajila malai hai rala ina kamui wivang kamatui maning mana gajihi natum na katada matay kuiral tu kalam Pharisee being aina Sadducee being we co-walk jili ninga shalu. Jiena jishuna kamui we co-walk li kahang maning la Pharisee being aina Sadducee being we dam gajitay li ninga shalu da kahang na gaji sakang tubing na papata sampanga. Na kui kai na tum psychorally very we saw coming sarano gala kamaya Sunday zimik short lang sarano ning shilagay.